Pejalan hidup meletus sing keneban, bisa betenan, bisa masih beduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebet sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tu sing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tu sing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi. Sabar ngarepin kegodan pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mami. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebet sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tu sing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tu sing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi. Sabar ngarepin kegodan pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani.
bantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi tua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang
iraga ketemu Badak sing menyat balikin adi Bengelap yang aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adi Nema kada beli setengah hati Kawin rasa ragu balikan adi Ngubarin bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani raga ketemu Di subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang satang ragan adine Tanging beli masih dan hidayah Ngelahang adi Dihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sensi deket dudugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani raga ketemu Subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang satang ragan adine Dan beli masih dan hidayah Ngelahang adi Dihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sensi deket dudugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine
ring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan ketibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu. Pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu.
berdua. Nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
jalan-jalan melalui hari Minggu pagi, mekedekan sambil murang hati. Arte brana temase sing bekelang mati. Yuk berbagi, sisihkan sedikit rezeki. Dagang sayur, dagang jajan, berkumpul dini. Dagang nasi, dagang kebab masih ada dini. Videografer, fotografer ganti penyanyi. Ini mah punduh kulian patuh demen berbagi. Beli nyaman biasane, Woi, yang dini, mai kumpul. ngorahan Dobo sejajene sing ten ruwet nis tateme kenyam. Gusti Aji biasane Mama cemburu ya, ait. ngorahan Tobo sayur cartuan takur biasa kecak diungkur. Beli gede biasane. Tolong teman-teman fokus dulu, jangan kakak keke ya. Tepat ring sedeman mekedekan meningkatkan imun. Mister Godok biasane Kalau madu asli saya sing bani, kalau madu palsu ya yes lah. ngorahan ne paling berat yen pas konvoy dadi juru kunci. Bang Marco biasane Kadenduk, tuh pokok neng ngeri. ngorahan mekejang pada liang sambil mekedekan. Dagang sayur, dagang jajan, berkumpul dini. Dagang nasi, dagang kebab masih ada dini. Videografer, fotografer ganti penyanyi. Ini mah punduh kulian patuh demen berbagi. Beli nyaman biasane Woi, yang dini, mai kumpul. ngorahan Dobo sejajene sing ten ruwet nis tateme kenyam. Gusti Aji biasane Mama cemburu ya, ait. ngorahan Tobo sayur cartuan takur biasa kecak diungkur. Beli gede biasane. Tolong teman-teman fokus dulu, jangan kakak keke ya. Tepat ring sedeman mekedekan meningkatkan imun. Mister Godok biasane Kalau
madu asli saya sing bani. Kalau madu palsu ya yes lah. Lurahan ne paling berat yen pas konvoy dadi juru kunci. Bang Marco biasane kadenduk tuh pokok neng ngeri ngorahan mekejang pada liang sambil mekedekan. Tente yang kena jak beli Liman tiang masalaman sing tau ning ngejar hulian gerogi. Mas bagus kenyamanan manis ngain nang lempuyangan. Indah yang tiang rangkan beli Tenadian yang sang rejuna Uling seledetan peninggalannya Nandungan dulang tangkah tiangnya Temenan rasa yang ulian namanya boyang. Apa kini madan kasamaran hati ni tak terliang jarum kebar malaya. Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek beli dot kegelahan. Jatuh cinta seakan jatuh cinta tresnan kange sing hidangan kau bang. Bingung tiang anehang kengken cara ning orang takut jana luh lenan sing sanggup rasa enak len ngelahan. Indah yang tiang rangkan beli Tenadian yang sang rejuna Uling seledetan peninggalannya Nandungan dulang tangkah tiangnya Temenan rasa yang ulian namanya boyang. Apa kini madan kasamaran hati ni tak terliang jarum kebar malaya. Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek beli dot kegelahan. Jatuh cinta seakan jatuh cinta tresnan kange sing
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Kanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas demasik angsap nuna sugih apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas demasik angsap nuna sugih apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, ento masih subamata neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, ento masih subamata neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Lugre ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli
sampun berjalan tresnan beli ulung di gelutan adi inane mangkin beli kamu tiang janji nepidan nitain ucapan dumogi sweca ideng micaya Buat sampun berjalan tresnan tiang ulung di galutan Bali ni tresnain saurip tiangi sampun nang Bali ngelempasin janji sayangin tiang saurip tiangi dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swece yang paman kami setaka sida barang-barang liwat kasar Buat sampun berjalan tresnan tiang ulung di galutan Bali ni tresnain saurip tiangi sampun nang Bali ngelempasin janji sayangin tiang saurip tiangi dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi
rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi tugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boy aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boy aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boy aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang dia igodogan kadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan Satuane pragat kerohanian
pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulun padu kerja Tuai manan semahi Moga
Aksamo tunok lan langku. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau selado lambat lambat. Mungkin cuaca kelawan batu. Mangkiunang oh kita menadi jan panggul mandi. Mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki.